Umunyamakuru Jean Lambert Gatare wakorera ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Lambert Gatare yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025. Uyu yazize uburwayi. Jean Lambert Gatare wamenyekanye cyane akora kuri Radio Rwanda, aho yabaye intumwa y'igitangazamakuru i Arusha muri Tanzania, ahabereye inama y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Nyuma yo kuva i Arusha yakomereje mu biganiro by'imikino, aho yegukanye imitima ya benshi kubera ubuhanga budasanzwe mu gusesengura ndetse no kogeza imikino. Kuri Radio Rwanda kandi Lambert Gatare usibye gukora muri siporo yanakoraga mu ishami ry'amakuru. Iyi radio y'igihugu kandi yayivuyeho muri 2011 yerekeza ku Isango Star, aho yabereye umuyobozi. Jean Lambert Gatare yitabye Imana afite imyaka 55 y'amavuko. Yavukiye Inyange muri commune Kivumu, ubu mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Kubera jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 byatumye bimuka muri Ngororero, ubu bakaba batuye mu Ruhango ari naho ababyeyi be bakomoka. Uyu mugabo mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV mu mwaka wa 2021 yavuze ko yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Jean Lambert Gatare yavuze ko yagiye kuzuza imyaka 25 ari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Nyange, rimwe mu ishuri ryavuyemo abanyeshuri b'intwari. Ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, we n'umuryango we bahungiye kuri Kiliziya ya Nyange ari naho baje kwicira se. Gatare umwe mu bantu batanze umusanzu ukomeye mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino, akagira kandi impano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Mu bo yise amazina harimo Bokota yise Gikura Nkota, Haruna yise Fabregas, Twagizimana Fabrice yise Ndikukazi, Ndayishimiye Eric yise Bakame, Irubavu ahita muri Brazil kubera impano z'umupira zihakomoka, aho yemeza ko ibyo ngibyo yabifashwagamo n'inararibonye mu mupira izwi nka Migambi. Kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. RB Kajibwanga.